Ihlukene imibono ngokugadwa kukaDulas umfoka magubane ngenibelele ngiphinde futhi ngamukela ukuthi channel ehamba phambili kezo mina ke ngumfeze uNtuthu wakhumalo bangibiza futhi lapha nangelast bona magumede mhlambe mangabe usemusha ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke bese kuthi ke bese uyangilandela ku Facebook @radio inkezo bafethu kuhlukahlukene lapha nemibono ngokugadwa kukaDulas umfoka magubane ngithe nje ngisingena lapha na ku Facebook ngasithela phezulu kwenye ipost lapha nekade postwe abanye abafowethu lapha kuma Scandinavians delegacy lapha nekade ke bafaka ithombe zalensizwa ekade ihamba nama bodyguard lapha ke baningi abantu abathe ukuphawula umnikazi wale post obekade ebhala ukuthi uGadelwani lona ngazi ke ukuthi wena uthini mhlambe makuthiwa uGadelwani mhlambe yena uDulas uyazi ukuthi mhlambe uyingozi kangakanani lapha mhlambe baningi abantu abangamthandi kodwa nje mangibona impela ama comment abanye lapha babalula ukuthi lapha ungathi ugadiwe khona mawugadwe umuntu oyedwa lapha abanye ke babhalile lapha ukuthi nje uDulas mhlambe laba bantu uactor nabo mhlambe mangabe ayo perform abanye bathi uyi-tax owner angazi ke mhlambe ukuthi uyiqinisela ngakanani lapha abanye babalula ukuthi uDulas uyaphapha lapha usindwa imali wena angazi ukuthini kwakho mhlambe ukuphawula mhlambe kungenzeka useduzane nalolu dawa akungitshele kabanzi lapha ukuthi mhlambe sithini ngendaba kaDulas lapha kanjalo futhi nokugada kwakhe ngama bodyguard ngale kwaloko kunganza kethu ake siphinde futhi sihlala lapha ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha hleni benosuku lomnandi ngithanda kakhulu.